reka nkubwire kuba Minembwe yarafashwe, Pwezero igafatwa, Karingi igafatwa, Bidego igafatwa, kwa Murima hagafatwa, ndetse na Mikenke yose igafatwa. Ibi ngibi ntago bivuze yuko urugamba rwarangiye, ahubwo noneho amakuru aratwereka iki. Ubu tuvugana amakuru ari kutwereka ikigiye gukurikira, aricyo ngiye kuza nkubwira. Ndetse nanone kandi amakuru ari kutwereka ibiri kuba aka kanya. Nibiki biri kuba aka kanya, nibiki bigiye gukurikira, ibi byose ngiye kuza mbikuramburira neza cyane. Reka nkubwire muri izi ncamake tugiye kuza tugarukaho cyane. Incamake ya mbere iragira iti: Kinshasa imaze gushora amafaranga menshi cyane agira kuri miliyoni 13. Izi miliyoni 13 ni nyuma yuko utwo duce twose nkubwiye tumaze gufatwa. Aya mafaranga yashowe hehe? Uraza gutungurwa noneho urifata mu mutwe, uravuga ati ibi ntago bishoboka. Ahangaha uraza kumva neza yuko Kinshasa yamaramaje kugira ngo abanyamurenge bose babamareho byihutirwa. Hagati aho nanone andi makuru ndibuze kuza nkubwira, ndakubwiza ukuri yuko uwo bita Fredy Kaniki ndetse n'abandi bayobozi bari kumwe ba AFCM 23 ubwo bagiraga ku kibuga cy'indege mu Minembwe, urupfu barusimbutse gute? Antoine Felix Sekedi yari yateguye, mugenzi we nawe Neva arangira avuga ati ngomba kugutera ingabo mu bitugu, bari abagabo tukabahitana. Barurokotse gute? Iki gitero bari bagiteguye gute? Byose ndaza mbikubwira neza cyane 5 akantu kandi. Si ibyo gusa, ndakubwira neza yuko Uburundi bwamaze kohereza umuntu udasanzwe hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akimara kuhagera, uyu ninde? Akimara kuhagera, intare za Sarambwe zamwakirije amadrone yakasamutwe. Aha nta handi ni hehe? Ni muri Baraka aka Neva. Si ibyo gusa, ntago birangira aho ngaho kuko bongeye kumubabaza bikomeye cyane. Ibi byose ndaza mbikubwira, izi ni incamake. Si ibyo gusa, ndakubwira neza yuko twirwaneho yarungutse bikomeye cyane. Gufata utu duce yarungutse. Ese iyi nyungu waba uyizi? Iyi nyungu ndaje nyikubwire neza cyane, nkubwire inyungu ifatika yaba ku baturage ndetse yaba no mu gisirikare. Iyi ni inyungu yashimishije noneho by'umwihariko cyane. Twirwaneho. Ibitendo byose uri kubona ntugire ngo hari ahandi biri guturuka kuri iyi nyungu. Wowe icyo ngusaba, kora subscribe, ukore kuri like kugira ngo amakuru yose azajya kugeraho ube uwa mbere mu bambere. Nanone kandi ntago nakibagirwa kuza kukubwira yuko batayo ya Tafoke ya 33 yamaze kuburirwa irengero. Iyi batayo yaburiwe irengero mu buhe buryo? Iyi batayo yari ishinzwe gukora iki? Ibi ntago bisobanuka neza cyane ku ruhande rwa Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Wowe ariko kuba warakanze subscribe ugakora no kuri like, aya makuru yose ngiye kuzanya kugezaho akantu kandi nta na kamwe nsize. Yes, 5 rero. Reka nze mbahereze amakuru. Reka ngohereze amakuru, dutangire hano kuri uyu nguyu waturutse mu Burundi. Uyu nguyu yaturutse mu Burundi yoherejwe n'igisirikare cya FDNB. Bakaba baje kugira gute? Bakaba bari bamwohereje hano muri Baraka. Bamwohereje muri Baraka rero kugira gute? Uyu nguyu ni umusirikare ukomeye cyane waruturutse mu gihugu cy'u Burundi, yambukira hano ku nyanja ya Tanganyika, arangije afata ubwato arambuka yerekeza hano muri Baraka. Nibyo nakubwiye ngo aka Neva akomeje kubihomberamo. Akimara kugera hano, amakuru yari yamaze gutangwa ku ntare za Sarambwe, kuko uyu nguyu yarazanye inyandiko nyinshi cyane, azanye imipangu myinshi yo kugira ngo bababaze twirwaneho ndetse na M23. Ndetse kandi urasobanukirwa neza iby'izi nyandiko ikintu cyari kirimo. Uyu mugabo akimara kugera hano, intare za Sarambwe aba special force babo bari bamaze kuhagera, babandi bita abamakaske bafatikanyije na babandi b'abanyamigozi, babandi bakoresha ibikoresho gakondo. Abangaba bari baharaye ku rwego ruri hejuru cyane, ariko ntugire ngo bari bambaye imyenda ya gisirikare. Kare aba basirikare bari bigize abaturage, ntabwo bari bakira abasirikare ku mubiri bigaragarira amaso, ahubwo ku mutima n'ibikorwa byabo nibyo byari bigiye kugaragaza abaribo mu minota mike cyane igera kuri 15 yakurikiyeho uyu mugabo akimara kuhagera. Uyu mugabo mu nyandiko yarazanye
twamaze kumenyaho amakuru make cyane duteraho icyumvirizo, ariko hari harimo ubutumwa bwo kwica abayobozi batwirwaneho ndetse na AFCM 23. Uyu mugabo akimara kuhagera, agace yururukiyemo asa n'ahari gutembera, drone batamenye ahantu iturutse yongeye irasa ahangaha muri Baraka ndetse naho yarari. Uyu mugabo nibyo yari afite mu isanduku, nimba ari isanduku mu gikapu, ibi ngibi byose byakwiragije imishwaro, birashanjagurika, biragenda birasandara ahantu hose muri jaride aho bari bari. Intare za Sarambwe zari zirekereje, nibwo rero nazo zahise zicokamo, ziza zirasa zijya gute zigiza abaturage nabo bari bari aho hafi, bameze nk'abari gutembera hafi n'ikigo cy'ishuri neza. Tayari intare za Sarambwe izi mpapuro, abari kurasa, abashinzwe gukoregita izo mpapuro n'iki byose, tayari ubwo akazi kabo kari kamaze kuboneka. Igikorwa kirangiye, ntago bamenye aho bagize gute baburiye. Babaye nka za ninja ziburira mu myotsi. Amakuru aratubwira neza yuko kugira ngo aba basirikari babure, habanje kwifashishwaho ubwo iturika ryabaga ry'idrone imaze kurasa, nabo bahise bongeramo bashyiramo ibintu by'imyotsi byinshi cyane, ku buryo bataza kumenya ngo ese hari ahantu nibiki biri kuberamo. Kumba abana bari bagizemo kare bambaye bya bintu birinda ibyotsi, birya bambara ku mazuru, barimo bahumekeramo bagafata umwuka mwiza, bagenda ibyo biboro bigenda biyungurura umwuka wa oxygene. Ngayo nguko rero nicyo ngicyo kibaye hano muri Baraka. M23 yongeye kwereka Kisekedi yuko iki ndetse na Evariste Ndayishimiye ko M23 ikibari imbereho intambwe nyinshi cyane. Hagati aho reka twihute cyane twerekeze hano mu Minembwe. Twerekeze mu Minembwe muri .0. Reka twerekeze kuri twirwanaho, nabikubwiye neza ngo twirwaneho yungutse intwaro nyinshi, yungutse bya cyane. Ahangaha ariko ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. Twirwano ikintu yabanje kunguka cyane ikungahayeho ubu tuvugana, ndetse n'ibi byose uri kumva biri kuba, ni icyitwa madrone. Aya madrone kuba barafashe .0 byababereye iby'umugisha. Kuba barafashe .0 byababereye iby'umugisha gute? .0 bakimara kuhagera bahasanze intwaro nyinshi cyane. Ibi ngibi rwose bakurikiye amakuru nagiye nyabagezaho neza 5/5. Anga basanze intwaro nyinshi cyane, ariko icyo baguyeho cyane kidasanzwe ni ikintu cyitwa madrone. Amadrone rwose hariya yari menshi ku rwego ruri hejuru cyane. Kinshasa yari yaraguze amadrone menshi, amwe yashyira .0 ku bwinshi, ndetse no muri na hariya za Kisangani naho haba yandi madrone menshi, naho za Baraka ndetse na hariya za Warikare hose hagiye hari amadrone menshi cyane bagiye bagira gute bahashyira mu madepo. Ariko hariya muri .0 ko bahafashe M23 byarangiye ibyo hasanze byose ibitsindi. Aya madrone uri kubona ari kurwanishwa ku rugamba, uribaza ngo ari guturuka he? Kisekedi azongera kuvuga ngo u Rwanda ni rwo rutera inkunga AFCM 23 ndetse n'abatwirwaneho, cyangwa ahubwo ni utera inkunga mu buryo bumwe? Ngira ngo mwe mwamaze kubisobanukirwa neza cyane. Ibikoresho bya Kisekedi nibyo biri kuritura abasirikare ba FARDC. Ibyo twirwano yasanze byose yari yaba imbunde, yaba amasasu, yaba amagrenade, yaba amaroncha, yaba ama RPG, yaba izo drone zose nibyo twirwaneho iri kugenda ikoresha ubu tuvugana aka kanya. Ndetse amakuru aratubwira neza ko na drone yagiye karasariya muri Baraka. Nanone uwo mugabo ubwo yahageraga ari iyi drone nanone bakoresheje ya Kinshasa. Ariko izi drone basize hariya ntago ari za drone zisanzwe dusanzwe tuzi za Bayraktar 4 za CH4, kuko zirazo zikenera ikibuga kinini cyane. Ahubwo hariya bakunze kwashyira amadrone yo mu bwoko bwa kamikaze, niyo yarahari cyane, kuko akenshi niyo bakoreshaga mu bitero babigabaho kuri M23 ndetse no mu baturage, ugasanga ibintu byagenze nabi cyane. Izi drone zose rero zari ziri hariya, twirwano yamaze kuba izikenyerera, izikubita umufuka. Hagati aho nanone reka twerekeze ahangaha. Reka twerekeze kuri aya makuru avuga yuko Kinshasa yamaze gushora miliyoni 13. Ntago ari ubu ngubu yazishoye, ahubwo yazishoye mu minsi yashize. Amabanga rero yamaze kugera hanze. Izi miliyoni 13 niziki? Izi miliyoni 13 bazishoye mu kigo
kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ibintu by'ikoranabuhanga ku byerekeranye na interinete ndetse n'ibyogajuru. Ikigo gifite interinete bita Starlink. Iyi interinete waba uyizi? Waba uzi ari iyande? Ariko niba utayizi ntacyo, reka mbigusobanure neza cyane. Iyi ni iy'umuherwe bita Elon Musk. Wanyumvishije Kisekedi ahageze? Aya mafaranga yashowe mu kugira ngo bajye bifashisha ibyogajuru by'iki kigo cya Elon Musk bita Tesla, gifitemo interinete yitwa Starlink. Bazajya bifashisha gukoresha ibyo byogajuru ndetse ni interinete yabo. Wakibaza uti ese Kinshasa ifite abahanga bo gukoresha ibyo ngibyo? Ese Elon Musk yakemera yuko ibi bitero nako abasirikari cyangwa se iki gihugu cya Congo cyemera gukoresha ibikoresho byabo bakabibahereza? Reka mbigusobanure neza cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo byabaye nk'aho baguze imigabane, cyangwa se bavuga ati twebwe dushyizemo amafaranga ya naya mu gihe cy'igihe kingana gutya, igihe runaka, twebwe amakuru yose tuzajya dushaka mujye muyaduhereza. Nimba ari ukutwereka mugakoresha ibyo byogajuru byanyu bikaduha amafoto y'ibiri kubera mu Minembwe mukayaduhereza. Nimba ari amakuru y'ibiri kunyuzwa kuri interinete yanyu biturutse mu Minembwe nahe hose mukayaduhereza, tukamenya icyo tuyabyazamo umusaruro. Ni ngayo ngo rero niyo mpamvu Kisekedi yashoye aya mamiliyoni yose agera kuri 13 z'idolari kugira ngo bajye bashobora guhabwa aya makuru. Ni amafaranga menshi mw'abantu, ni miliyoni 13 z'idolari. Ni amafaranga ahubwo yakemura n'ibibazo byose biri hano mu Minembwe, abaturage bakamera neza, ndetse na AFCM 23. Miliyoni 13 z'idolari papa. Kongo kiyafite? Baba we, ndumiwe. Ngayo nguko rero. Yes, nuko rero byifashe. Kinshasa rero nuko yabigenjeje. Reka twihute cyane twerekeza ku yandi makuru. Freddy Kaniki, president wa Twirwaneho, ndetse na n'uyu nguyu wundi Lawrence Kanyuka, ubwo bageraga ku kibuga cy'indege cya Minembwe tayari, ahangaha bari bamaze gutegurirwa iki? Urupfu rwihuse cyane. Gute rero? Aba bayobozi Kinshasa yamaze kumenya neza yuko ngo bafite urugendo cyangwa se bafite bagahurira hano mu Minembwe, ariko kuri no nshuro baje gutungurwa no kubona aba bagabo bombi bahasesekaye. Ariko ibitero byabo byose bari bagerageje kuba bategura byo kubagabaho. Ibi bitero byose AFCM 23 ikaba yabiburijemo. Gute? Byose byahereye hehe? Byahereye kuri Baraka. Byahereye muri Baraka ubwo M23 yarasagayo karekare ku munsi w'ejo nibwo M23 yarasheyo uyu mugabo akimara kuhagera. Nibwo rero bahise, ubwo bakoregitaga ziriya mpapuro, nibwo bahise bamenya neza yuko uyu mugabo mu byari bimuzanye harimo n'amakuru y'abari abayobozi bagiye kugera hariya. Tari batangira guperereza bamenya neza ibi bitero bizaturuka hehe. Baza kubona yuko ibitero biri buzaturuke hirya iyo inyuma ya Mikenke. Ibi bitero byose babisanzeyo directe, babanza kujya gupfubya no kubatesha umutwe, aho bibereye hiryo za Bibogobogo niho AFCM 23 yagize gute? Yabasanze tayari irangije, ibatsaho umuriro, ibateramo ibitero by'amadrone, ndetse abasirikari bandi nabo basanzwe bo ku butaka nabo baza barasa barabacubya. Urumva neza nawe abari bafite umugambi wo kujya gutera bakohereza za drone hirgiyo, kuko ariho bari bapanze uko drone iri buze kuza guhaguruka ikaza kujya kurasa ku kibuga cy'indege. Drone ya kamikaze ubwo indege yabaga iri kurandinga ndetse nabo barimo basohoka mu ndege, iyo drone yari ifite gahunda yo kuza kugira gute? Kuza ihita yiturikiriza ku ndege, indege nayo igaturika tayari barimo bagapfa, ndetse n'abari iruhande rwayo nabo bikarangira bagize gute? Bitabye busizori cyangwa se bitabye Imana. Reka mbivuge muri ubwo buryo.
nuko rero bari bateguye uyu mugambi wo kuza kwivugana aba bayobozi babiri, Lawrence Kanyuka ndetse n'uyu nguyu Freddy Kaniki. Ibintu ntago byoroshye mwabana mwe, ntago byoroshye habe na gatoya. Kinshasa irimo irakora ibishoboka byose, ariko ubu tuvugana AFC M23 no ntago yicaye, irimo irabigenza neza cyane ibinoza akantu ku kandi. Hagati aho nanone rero reka twerekeze n'ubundi kuri Neva. Reka twerekeze kuri Neva. Uyu mugabo rwose akomeje guhura n'uruva gusenya. Amakuru ari kutwereka neza yuko ngo mu gihugu cy'u Burundi ingabo zatangiye gushira, ingabo zatangiye kuba nkeya. Amakuru niyo ari guturuka hariya ko abasirikari basigayeyo ari babandi b'ingenzi bagomba gucunga umutekano w'igihugu, ariko nabo ngo ntago bahagije, ntago bahagije. Aba basirikari bagiye he? Aba basirikari ku ikubitiro barimo barashinjwa AFC M23 kari yibamaze, irabamaze nibyo. kandi na n'ubu ngubu ubu tuvugana ndakubwiza ukuri wa muntu we, n'ubundi iki gisirikari cya AFC M23 kigomba kubamara kuko nibo baba babizaniye. Amakuru aratubwira yuko n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa bikomeje byo kugomeza gushakisha abagomba kujya mu gisirikari gusimbura abandi. Bari kubashakisha gute rero? Bari kubashakisha ku ngufu, kuko nta muturage n'umwe uri kwemera kuba yajya muri iki gisirikare, bitewe nuko azi neza ko kukijoyininga ari ukoherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bityo rero bigatuma aba baturage babafata ku ngufu, akaba ari bwo babajyana. Uri umusore, uri umugabo w'igikwerere, ntago ibyo ngibyo bakurebera izuba. Gusa bashaka impamvu ishoboka iyo ari yo yose, bakareba yuko ufite ibyangombwa. Batabigusangana mu nzira ako kanya, ntabyo kuvuga ngo ndahamagara ngo babinzanire kareka. Ubihamagare cyangwa se ugira, ariko babanje kukujyana, ibindi byose bizaze mu nyuma. Noneho rero abangaba aba bantu baba ku muhanda, usanga abasabirizi, abantu baba babuze uko bagira, ubona ari abantu nyine bakwiriye gufashwa. Abangaba nabo iyi leta ntago iri kubahereza. Ubu butegetsi bwa Neva nabwo buri kubagira, bakabwira ati muze rwose tubafashe, tubagenera ibi nibi, muze rwose mumererwe neza. Bakabajyana mu bigo bya gisirikare, bakabitaho, bakabahereza icyo kurya, bakabambika, bakamera neza. Barangiza bakabwira ati gusohoka rero nta gusubira inyuma. Iyo wageze hano, ikiba gikurikiye iyo umaze kurya ibiryo byacu no kwambara neza no gukaraba umeze neza, ikiba gikurikiye rero no kujya gufata ifunzo tayari. Ese ifunzo mw'abantu mwe katari cyo cyanzanye hano, ku kibi n'ikiza ugomba kurwanirira igihugu cyarakubyaye tayari. Uwo nguwo nawe akaba yinjiye hehe? Mu gisirikare tayari ku ngufu. Ejo intare zasarambwe bagacakiranira ku rugamba rwose rw'umuheto, barimo barasana. Ngayo nguko rero nuko rero byifashe hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka twerekeze nanone ku mirwano iri kubera hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho imirwano ntago yoroshye mw'abantu mwe. Wazarendo zikomeje kumera nabi cyane. Wazarendo zabyutse zigaba ibitero bikomeye ku ngabo za AFC M23 ku rugabano rwa Masisi ndetse na Warikare. Ahangaha ibitero byazindutse mu gitondo ku isaha y'isa 11, byacururutse ku isaha y'isa 6, ubwo AFC M23 yakoreshaga amadrone mu rugamba, ndetse igakoresha n'izindi tekinike zigiye zitandukanye kuri aba bawazarendo. Birangira aba bawazarendo basubiye inyuma. Ubu tuvugana rero abaduhaye amakuru babonye iby'ibi bitero bya wazarendo, bari baje bitwaje nabo ibikoresho bikakaye cyane, birimo imbunda zestaye ku mamodoka agera kuri 4 yose bari batakishije AFC M23, ndetse n'ibiturika byinshi bari bagiye biziritseho ku mibiri yabo. Ubona ari ingabo zidasanzwe, bameze nk'ibyihebe, kwa kundi babizirikaho ibisasu ku mubiri bakajya guturitsa abantu. Ariko ibi byose byabapfanye ubusa, kuko amakuru atubwira neza yuko ibi bitero AFC M23 yashoboye kuba yabisubiza inyuma. Andi makuru rero twasoza nkubwire yuko aba basirikari bakoze amabara hano mu gihugu cy'u Rwanda, bikarangira bahindutse imisega, bakajya kwihisha mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aratubwira neza yuko FDLR yamaze kwakira abashyitsi baturutse muri P5, ibakirira he? Mu ishyamba rya Kawuzi biga. Ariko amakuru aratubwira neza yuko
ikibajyanyeyo ari ukujya kwiga umugambi wabo, ndetse umugambi wabo murawuzi neza cyane, n'ubundi nta wundi no kuza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo bakaza kwikora twa tuntu twabo, yewe ntazi igihe tuzarangirira n'igihe tuzatangirira. Ngayo nguko rero nuko rero byifashe hano muri biga. Ariko nanone ndakubwira yuko AFC M23 abasirikare bayo bari hano muri Karehe ndetse na za Kavumu, abo bose nabo iyi biga ndagira ngo nkubwire yuko bari gutekereza kuyitungamo itoroshi ku buryo bwimbitse. Ni nkubwira ngo ku buryo bwimbitse wumve yuko ari ugukoresha za mbaraga z'umurengera bakataka muri iri shyamba rya biga nk'uko bagiye babigenza hano muri za Nyiragongo ndetse no muri ayo mashyamba yaho ngaho. Ndetse si ibyo gusa kandi ngo amakuru aratubwira neza yuko bagomba kubifatanya n'ibitero bigomba kugabwa muri iyi parike ya Virunga n'ishyamba rya biga. Aha hose bagomba kugenda bagatungayo itoroshi bagakuburira rimwe, kuko aba bose niho ibindi bitero bigiye bikakaye cyane biba biri gutegurirwa, yaba ibyo gushaka inzira zinjira ku butaka bw'u Rwanda ndetse no guhashya M23. Ubwo byumvikane neza kugira ngo babone inzira nuko baba bamaze kugira gute gukura AFC M23. Bityo rero nayo ikavuga iti ntago tuzigera twemera yuko bagomba kutugabaho ibitero, ahubwo natwe tugiye kubagabaho ibitero tutitaye ngo twasinyanye amasezerano ngo twagize gute, kuko n'ubundi nibaza kutwica cyangwa kutugabaho ibitero natwe ayo masezerano ntacyo azaba atumariye. Ngayo nguko rero reka rero mbashimire, mbifurize kumererwa neza, tuze kuza gusubira mu yandi makuru ku masaha y'umugoroba. Ciao ciao.